Nyankopon ye adomo a eda benada ye 29 obi bia wote Asante asase so eye Asante region mekire sawo ye babunu sawo ye akokora sawo ye dwadini sawo kototon ye kire kese atia Kevin Taylor ne John Dramani Mahama ye nyina ye nim afe 2024 aba ye koto ye Emma Asante region dima NDC aban. Ena obia ni ho a John Dramani Mahama appoint na yen mabunu ewo Asante region asori etia. Ni nyina ne se amanyosem eye nkabomu amanyosem eye wodo amanyosem enye ntokwa na emom yen tasu kokwa ye tia kire John Dramani Mahama ne se Kevin Taylor sorry cassette ya oti kokoso na na mebo mi mu asechia eye wura sante hene ebo ni din bo Asante nkonwa din edi na tem eno ho ye kire ne ye ni kurom ha da benada Nyankopon ya adoma adwoada me simu pampampan aba wuntumi ho TV station abe announce sa asemwe eda benada sa wo koton sa o kotwa fa kojan ebo wuti wonsa obi bia wonsa beka masaji bi momma masaji nura chirimame mesi ba bia Asante yensa ase koka ye kire atia yewura John Dramani Mahama ne Kevin Taylor because yentena kurom ha na Mahama ma Kevin Taylor adwuma na yen asewoman ma yen tuato na yen faye taxpayers money enkotua Kevin Taylor ka abra wadidi ya hinatem se wodi wo hini bia tem ma ne fa ne ho di ya de dabi nti da banada eye 29 ye kire chenchirenche etia Kevin Taylor John Dramani Mahama ebeman appointment se wobesha dem no watua ne ka ye ni problem sabi ekrom ha obi ntimi mfa ya adwene ni agro Kevin Taylor bedidi ada ni yaman millions of dollars a month yeni how nemo say ya appointing de na koto ministry bia no say onya adwuma ni yemfa yen ye taxpayers money nkotua ne kade ye kire chenchirenche me say ba bibia Asante nsa ase koka yenuanu mu amwon kranza Nyankopon ya adoma eda benada ye 29 ye kire etia Kevin Taylor ne John Dramani Mahama se appointment bia yewura Mahama ya na adwene se ode ma no ontwam because yenso so sa no ma no so okurom ha ye kire etia Kevin Taylor wotena brochire eso ampanimfo ahemfo wokurom ha etwa wo mu adapa ene bench warrant ye free no so Supreme Court ya de ye ni hawo nemo ni ye ka kire John Dramani Mahama ne se yana ye wo Asante region ye tuato ma Ghana ye Ghana fo yamma yemfa ye taxpayers money entua Kevin Taylor ka ya bi enu nti da benada mu awo hen mesi obi biara se wo ye kuyani wo kwa afuo mu a fa kojan ebo wo seken wo ye dwadini wo kodigwa fa kobeni eye kojan ebo wo pan mu wo wadum wo store ho fa kojan ebo ho ni nyina ne se ye tinta sukoko a kire John Dramani Mahama wo kurom ha me se eda dwoada meko wuntumi akoye sa announcement wi eda dwoada meko untumi TV station mu be huma ni mo ho kwaku ye boa eda dwoada anopa meko untumi ye demonstration etia appointment ya John Dramani Mahama ede bema Kevin Taylor wode ye nananom ene Asante nkonwa eye fom okurum ha no can no vote no can no vote eye NDC agenda don't fall for it yen kwane ko video bi na ye ba ma ba be kan de ntia me kan sa se mu di a kire wo before ye ka kire wo me MPP ni se mun nam de ba o mi aba
musabe luzu mode ba omi aba yenti me manto aba fi ye peken sabanfa ke ama misu me nkofo meshi omo MPP fo bia no be ka se hwono manto aba ye ne ye more than be say 70 me ka tro bia obi na okoto aba ba omi ahunti sabanfa ke ama ye ka che munne aka che mutena ye ya afomofo le se peken na mo ayi for no delegate for mo kwaji sika wi a baga te pe ba omia ni klub for kra bebe for kwa moto ba ba omia aha akwaya wakasa yi unim bibi oya NDC ni minim ni pa na eya agenda NDC fo ahyeda ahye se omo ye saa ade no se de ebe ya MPP e de wona bokan beba me mentan wona bokan minim se wona bokan e yo obi a wabo black ko ni mu pa but when it come to say yemfo bi nye flag bearer indi MPP anim for now wona bokan uni saa chance ni so betima wi ni power de MPP fo yes NDC fo akwatana dem wa meeting say MPP fo nim no de wona bokan re Japan ba ni hia wo mo e bluetooth machine and a pen drive eno pe ene hia wo mo sene 2024 wo be fa ba bia wo campaign cars ne namo a ensem wona bokan aka wo Ghana ha no eno ena na omo bo enti nsem ono ankasa kan ye no omo bebo eno de akere no e de atia no eno ni NDC fo message enti omo ahyeda no mo ye no can no vote no can no vote said be ya MPP fo be kwa fa wona bokan re Japan no mo de na ba na 2028 abato no aye mra ma wo wohwe Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the NDC fo wo mbeka bia won kan fa ne ho awi utie nie nia omo beka bia won kan fa ne ho awi omo kan se Dr. Owe Preku wakoso haram wakobosom so wayese enne Muslims na hunu se no kure bia anim omo kan se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia haptel ye ne dia utie sika se nko yi si jane sika na ko Dr. Butum enne NDC fo to ada ho me hu se no kure bia anim omo beka say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akoso prime mo a ISPI wa wi haji sika chese nsam omo kato doctor so de Ghana fo hu se ne no kure bi anim omo kan say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a gold for oil policy a wode baaye no odi wi Ghana sika and NDC fo abe confirm say gold for oil policy ne e backbone aboma ne dollar no e kofom enti NDC fo nsam omo kache Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no enne nyamia yi wo moto eti 2028 saa nsem we omutimi sa mfa mabiu na eden no mbeka ede agu doctor ho fin omuni bibie utie enti 2028 campaign no ebe akoye genuine concern about the economy genuine concern about governance what you say eno ene ade a NDC fo esuro etomo usuro se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ba 2028 to ba je power no enu nti omo haida no mayiro hu no can no vote the truth